Masuk balulanna tu dia nawa dingi balut balulanna dagi karobah. Balulanna sapi karobah. Bembe karobah. Talamai. Sunnahnya. Tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni. Dia apa itu tahu makarobah na saya mereka sapai sapi kami na masuli. Na sapani tataluratu juta. Cik di nagere. Ay ako ya aja na. Maga hukum na karobah tomatebe. Maka dawa diga ya karobah tomatebe haram. De nawa dia karobah tomatebe. Komeki malah baraka. Iya ko na palinda ni po ima pisono ko yawana lo kolo melo igere. Iya ko idi pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere. Aja nasu. Iya tatajang itamana napasa na napatagere. Iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere. Na pamasu iya tu iya mani ronola bakas gere. De nak bau dagingnya tu de topa tu na melo malango de na masih jamawari tu ko na nasu tau. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunai waktu tak cinampak palawangan na mengeribi isah iya ko biasana dinagana sijang biasana ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macaramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kamu melo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yarega angka persoalan-persoalan metakutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko wisa bali wi insyaallah jawab ya ko dewi sengi rewak pak napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian nasabah detoga ga tema judul ya lenga maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi agi meupau kamakir iya jadi detoga gareke maka dah kota bahas jadi tapi iya koto bicara pakasiwiang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukanna maraja palanna na puji pong Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobaya macawe nasaba makoko ulasul Ka'bah taman 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena naganna siulap waktu tapasa disadiyai aleta untuk makarobah. Tapi ya rokarobah pak upasangi angka moci di taupanri tamakada wajib. Ya naritu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobai wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba
podangi atu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Taala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko bahasa kasar ai pake maka daya kong kadui mun ade mo karo bajabana mulo masigi. Ya ro bahasa kasarana. Apa maka daya nabita walam yakrabanna musallana. Suruh ya tu tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba nadena to makaroba na malat na bacci pong Allah Taala. Siaga rata-rata ko manyi baranti ko makaroba ite si dia sange 2 juta si tengah Pak di. 2 juta si tengah. Nadupa mana muki ka apa ngasih. Gitu. Nyemak galung. Manum itu karoba Pak. Angka cek de aturan-aturan nah rilan agamai. Dia mereka go palabangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iya olok kolok melo iya karobang usahakan isuku. Iya sange suku dena cacat. Apa iya sange cacat tamai cacat tu nomor sidi malasah. Dena wedding. Angka itu tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoe. Apa ya tu doktor Pak? Ya si itu doktor hewangi ya doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanai moki maka dah aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayangi amaga agata mapadi. Padahal doktor iya. Podan ni maka dah mako ya doktor hewangi dia nak aku tanangi ko sapingi maka dah agamu mapadi. Iya jadi ya si doktor hewangi itu na sebab ya si Pak disengen naro. Sehat nomor 2 makuye aji sapa ya ro. Aja nanya madoko. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja tak ada ai madoko de. Angka tu sapi manipi. Itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulunna okoro tujun na buku madoko ya tu. Yo poko de to na leo warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ko sapi doko magampai tanrai. Iya na 5 tau tatto na talu maka da madoko cik di mi maka da de madoko ya tu aja na mega bicaramu. Iya Pak iya ro na la dasar pada. Kemudian poki de na wedding tamai cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloi tanrukna tamati cacat. Angka talu ya pangewangi. Dena samaturu to pandita. Nomor sidi sapi pure itat do. Semua sang itat do to. Lai batu ingat nanapai patamai tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Ketu sapi madari pure matumpu na lai tanruk na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makurani makoko macak sapi di. Bi riolomi. Angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak. Jadi kegana magina pangewangi angka makada iero sapi pura ita dodena wak dipakai. Nah sabat termasuk icacat apa isap bo ingat nah. Angka tau maka dade lai jinak kami. Jadi dia marigaga. Kenapa laba? Angka tau dia napa laba? Kira-kira kegai ditasapakati. Kega tasat dingi di manitan itu betongan ya maga pakai lorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi nak salah-salangnya. Tu apa dia nak goro ingat nada jaji ko manatu goro iya. Nah, ya natu nada napa laba iya. Yo pokok maka dah lai jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi napalaba nabita kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Paham ya? Bahkan makada nabita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromok dagingnya sapi ko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang.
De betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lai sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama mah kada de na dia karoba sapi bira ngade na palaba na bitta. Cuma iri di ko sapi bira mi tahu kisah di mahkamah tampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Ia na de toni risam mahkamah tampu ya sapinge ya ko yakin mahkamah de na tampu na igere takko isa se manina pangkana na pita. Halala yan raya tu anak-anak. Nasabak macio yoko indo na igere. Makitu ko pikir. Nih, napalaba agama. Cuma iya miroi di kapan nasabak dia na tuma biasa wah. Magele-gele tiga roh itu. Tapi padahal napalaba agama maka dah yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasabak ia nama indo mati itu anak-anak. Makoti hukumna agama ko pikir napalaba. Salama de ni risem maka dah matampu kecuali tisame maka dah matampu na paigere masalah itu. Kita paham ya? Jadi sapi lai sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asang. Pitu asang. Denah kada pitu tahu. De pitu asang. Dena wat di lebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asang apa tama. Dena mari gagal. Tapi dena wat di lebih pitu maksimalna. Asang tapi wat di genna tahu 50 tama si dia sapi. Wat di 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asang. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asang. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulange. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rota utama. Angka kama tahu ko baranti asiraba ini na. 12 anak na. Ya ko asiraba ini na 12 anak na. Berarti siaga memang ni 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro. Ko dena mampu baine tak makaroba si ba anak tak. Akada banni. Ia karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatama ya sengi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta ya sengi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dia ini tepu manang akarabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na wijawijakku. Selesai. Ya ko 12 anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro dia mina coco itapu manang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asang tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi dia asang wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni ngana pacio bainena si bawa anakna nasabak makoro nabita ko mak gere karobai ko ulah karobai. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ya ko ya rometa curi tacurin. Ya narulang kepala abai. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanja. Makanja. Kota mas sangisi di saping. Pacu pertamanya anak tatosan apa tamatoni baineta. Tamas sangisi di saping makanja. Risese na tau mampu
Angka tu tau makaroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta cik di negere aku ya aja nah makanja sako makanja sapinge tapi ta sapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada ro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa ya ko yero cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karoba siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya kami ga bulun na sapinge cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta maka ni mega topi dagin na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka da na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pemal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai matanya tu 10 sapi na iya tu makiro na pari ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan na maku itu jadi dia aja tak ada iya na masolila dai walitannya solina sapa iya ro ko makasi wengi maka dawa iya mega palan na tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata wah luar biasa pahalanya itu risesena tau sogie apa iya di tau sogie pa aja nih talo ka cucu mak denge ko te patama to ka cidi asawi tau sogi paseke na mo karoba ka cucu to iya ini tau sogie tali ni si di saping. Iya, aja na talo to panasan kagalo bango ko to. Patama ka. Awi, kunru pa ka. Itu. Iya, aja pokoknya aku makada. Ule mali si di. Tali ni si di saping. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro. Aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dekat lolonga. Iya. Jadi iya ko tulay ya mi ko deni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalele pak balu sapi pada angka sapi dia nakaroba ga de toka ko iya ina tau kunrula da itu kepada angka sapi na dia nakaroba jadi betul na mana saja itu podak bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tau mo aja pertama nak cidi ka makampang makiro jadi pasangnya jadi tahu usahakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palempu cede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokokna dega caca na dega gagana sisanna ipano yelini nantara ipadangkange napano yo ko sa de boleh na lupa sapinge na takko tak agasane tak dakko aje na polo aje na maka ni makwero na palaba tau pandrita papike ya kerobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah. Salama iya rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku ipalupa memang ni wai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan yaki buarannya leten no. Ipa lolo ni be magi na le na lupa lo bandreng. Na takko mapat dia aje na na kepa de na marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto panditero. Iya mi ko kepa memang ita malay de na cocok. Apa angkat to gaga kanukun na sapinge itu tak presay si bawa itu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga gayero tak gatung katu sapi deka gayero tak gatung monri dia na wedding cacat itu
Sapi poki dia tu nawat ding. Angkai palaba sapi ngage. Ia nak naik katarat. Angka tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta. Wedding. Pak matanra tu ko sapi buta. Ma putih batu matana. Biasa na podanga guru taro maka daka. Agan ni tanre sapi ngi ko bute na sama gampang. Lolo bawa no pule banre napa mu pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to arti dia na buta tu jadi kator anu na sapinge kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau na tungkari sarolap bi tapi ya komega kita mah na melo mana mak gere na pitu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gere rangi napaha ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko agere sange. Ajak lalo tagere isapinge oko yorona sapi si bawana. Mega tau dia na paratika ng ko makarobay tau. Napatatong isapinge na sakira ngoko napa madipu ngoko napa nagere nang kamero si ban na sapinge tatong ko sidapena natyan na bita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Itu nateng inabita. Nateng. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kedua. Dia na tu na me malunra daging namuan re itu da sa pipure maselang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapa kak mak gere. Dia anak kita. Yang kedua, iri di melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere oku yawana alonna iro sapi melo igere. Palin na bangkung okoro. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin itu sitongan na perintana aja mau pitangi itu piso melo yung pake mak gere ko sa pinge. Kapo tu imangok yolo na ulun na sa pinge na sa piso na. Pada peka. Wah, aja. Iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Masangi piso ko ne. No? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak antara tarap angkun na tu. Ko bangku Pak gere memang demeto na pake imam monri to manabi tamako ko macapa mandari tamakundru-kundru bangkun na pura lola runtu tau mak gere karoba dua bangku na pake na ci di saping pura ni nak gere na cia makan re nak demper ngin apa na le ci de palanda pawita de mo panametam upasangi pu imang nege gamo ka pasaldo na masigi tadi nege ka taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angka tu bangkung makanja bolar eko buatan 5 bolar liang atau angka tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si di juta lebih layase. Taliang ya pa ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Napa ni ko malada mu itanra capa na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukuna. Dene pa calling. Ko yero matara me mato na sabak namo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak gere me mato. Boleh pembere jaji. Iyo pui di bangku toko si derape bangku Pak gere tanya je bangkung perak ya ki buah bangkung. Perak misi tongan alai model minan caji bangkung. Garek ge ya ki buah bangkung garek ge mi anak ki buah tahu naruba mi mancaji bangkung. Yo pero bangku memang tok zero karbon asana.
Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na darah. Iya. Jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imangnya mali. Pandiuluh. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Di na dapi masisay betungan na. Alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni. Tapi imangnya makataniwi. Ya kota-kota sele imata tapalete. Lo kasi ro imak baru ero. Mako man ero. Masigi enam mali. Deto na masoli to ko masigi kasi ko po imang masisa sakit to. Apalagi ko ya tatarpa juta pa ang kato pa juta, kapa juta setengah. Apa ya ro waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo pokoknya moro pak berikannya tali bansanya Tramontina cak garpue maka moto ga masempo FDA si di juta lah makanja nih pak madu perupa moto maka moto imata anak ta ya anak mako koy namuji bayine ta macha to ni masopi mace ode itu mako ga makun rayo ko maye macha ni mace ode cinampak tu nace ode jadi roh kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakangi aja natatoba aja natakelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja namana saki memang karoba aja tatoba aja takelu. Jadi aku meki matoba meki makelu atau ba memang di sebelum tamat sulhijjah capak nasul Ka'bah. Dia harang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepek. Tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali liak ko dia ni kelu. Kata mako tu wae patodo itu. Jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikanna makruh. Jadi nak kadapak sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada koy masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko jabio tetap pala yolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolonga ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolonga ko apalang. Tapi ya ko demu jamai demu madosa. Demi to lolonga ngapalang. Ya na riasa makruh. Tapahangnya di Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakadana tu bid'ah. Neraka capana. Iya. Ya nakadana bid'ah. Kullu bid'ah. Kullu muhdatsatun nabi. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana. Ya nakadana bid'ah. Neraka ya tu. Jadi situ ngena makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu mah kami itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia tak lolongan apalan bismillah ka makiro makruh sanna pada mai ko to pura mas sampajangis samatu ya ko dia tak sampaja sunnah makruh apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makir apa patan rakaat tu sampai jas sunnah imon rina isah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Imon rina loro apa to? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imon rina magharibi 2 to. Yolona isa 2 to. Imon rina isa apa. Engkau tahu tu tahu 2 manam ni. 2 yolona magharibi. 2 yolona isa. 2 imon rina isa. 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis.
Itu, dia nama dikagah, karena tuh, iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man shalla arba'a qabla ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya. Nigi tahu mas sampaja sunna patan raka yolona loroe patan raka ngimonrina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Ya to si ko mas sampaja sunna patan raka yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicang. Ya ko mas sampaja sunna patan raka na imonrina isae hadis sa ko Aisyah pada kumas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imonrina saya kota jami patan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sampaja sunnah pak imonrina sampaja paralue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lo bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na dia na sampajang hai jama memang aku masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabira. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kala lata ja'al buyutakum maqabir aja mu panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tania sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah jadi ro sampaja ngimonrina loro tatini lo bolata kubolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yonri masampaja nonroi malaika tu boleh ku yonri mangaji nalawi malaika naturungi malaika tu iya masigi pak mak baraka ni dena ya ku masigi mana sama baraka maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampaja jarat tau tama masigi dena jenne ya ji baraka meto tu bolata mi makaleleng. Ini kesetan Pak Majid nang katau maki buah kamar ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi dia tahu kapan nak kota beranti Nah. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia kota tama WC lagi baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. To milau alin ro nak koji dengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama ni kamar maka dia kan onron tuliuk komiro malo lisu deh nasu pole WC lupa lah kok kamarata ya na tota masih kok kamara lari si rewa deh nak deh tuliuk kom itu macam ni na tu na tahu na mega deh na me matin romatanna madari ni rada samaran dari maga bali bolana na nasasai nasai kami mengje bali bola aku nak lalu mamicu ini kalasan na tayali na maki buah alasan apa tahu tapi dia tu kagak kodi. Iya, tak hindari. Tapi deto ya wakadalat gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palek ko kilala kamara mon WC tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan nasi bayi saliwan lah. Ya ko masuki talaca supaya aja nato tak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato namega tau nakan nala sama kalian. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak WC we anu bola aju jadi maka bela monri maka bela yo pui di makoko ade masih garu-garu itu onroto na me garupan lasa itu tapi de to de nak kada hara de angka biasa kada menjaga itu kana ta mana betir tetesya na ta misah ya, tate pitu liwa, angka gokko, 19:10, maka dah kau nak walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pak jadi kemudian onak kerobah angka perlu sampai kangi
naharangan ni pangulut ta iman ta sapi malah sarogere pak gere iko karoba. Dito kagak kodi. Hah? Jolo-jolo mesti lo palampurangi palampurangi. Dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahangnya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pak gere. Tani aja ulunna tu tawana pak gere. Tapi waddi sanala tapi aja takada tawana pak gere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabak ya mau kada tawana pak gere berarti gaji. Ya kok gaji nah harangan ni. Jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pak gere. Pan na melo talengi makanja. Juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna. Nabuku miya tulun na. Iya mempai pak gere enale nga pa din ule masaray ni. Tahu makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pak gere. Juku has na talengi tapi aja tak kada sarogere na. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembeli. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karoba itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi nga kat pitu kita mah tak bagaimana ngijolo tapi iya nama raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren mah karoba ko mau pak pesantren na guru ta Kiai Fathudin Sukara Rotalawe mah karoba tuliu pak ko memang iro pak biasa waktu ku mak guru ta atau pandrita pole Aceh iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makuye angka pasal na robesa gurut na podanga maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku dagin na sapi ngero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasang jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakang langsung tabagi pitu daging ni rupan na sa belakang tabagi pitu tu ipang sa belabiona ajiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolonga daging mega tu tau makaroba si sana sase mi daging na pasipulungi napa sisa na timbang? Napa na bagi pitu mani? Angka na tau lolonga jamela, angka tau lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komai. De. De to na mareji pak, de na mareji. Yang penting mangataki maka dia nan laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang ni daging na. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de daging na mo jolo napa ta bagi pitu memang nih angka to tu bagi ruai maka dani kecil di bagian naga rua tawana gare pangapai masalah tu iya tu namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako male daging ku de na wadi de ka hatta kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi aseraki lo bagian nasi di tahu tabagi telu ya tu serai kilo. Telu kilo untuk tau makaroba, telu kilo untuk pasidakah, telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi dua, tak bagi telu. Jadi waddi nala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjai dena waddi. Mesti ya bagian mana? Ya kau matinja kita karoba, pak angkat tau ketinja. Iya. Akhirnya saya ketinjak maka dari iya ko agak jero bahasa. Aku kata misalnya maka dah iya ko udup pamui ase ku ase rato maka roba kak tinjak itu. Tinjak ko maka dari ko udup pamui ase rato maka roba kak. Tapi aku maka dari ko menri me ase matu iye meka maka roba tanya tinjak ya tu niat.
Ia kona limu ite memang balu oto barakne kona limu ite oto ya romato insyaallah meka makaroba niat mia tu ia miko makadaki ia kona lita we pada 7 tau ku makaroba ka tinja itu tabahani ia ko itanra idalle enap patome makaroba ia na tiasa tinja ia kode ni tanra tanya tinja tapi namode na tanra angkat tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kangi ia kotarale bolaku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar yo pokode na pawi nasar makada bami ia na limu ite boleh meka makaroba berarti niat mia tu tanya tinja bukan nasar ia miko makadai ia konalita we pada 7 ta boleh meka makaroba tinja ia tu agak bedana Pak ia ro nasi dia tepatan tu idale tapota lolongan ia ro ci dia tepatan tu makadaki ia ko dupamu ase ku meka makaroba niat ni ia miko makadaki ia ko dupamu pitu tong makaroba ka jadi ia ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makiro iya jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah iya makanya ko taralami boleh meka makaroba niat tu tapi aku makadaki aku nalite bola ko pada 7 ta makaroba ka ko taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de nakaroba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na bita na te tawe mega tinja de na te ngite matinja na kelorang tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabab onron negara makasiwet tahu seke makotong ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa dia na lulusuk dia na puasa sakira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Soalan kemampuan dalam keluarga. Iya. Misalnya begini, ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk dalam dia, bagaimana hukumnya itu? Iya. Iya, terima kasih. Maki saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi standar minimalnya adalah 7 orang 7 nama yang masuk dalam sapi standar minimal. Tapi ia ko tulis semeseng isi di sapi boleh. Ia ko meki patame aleta si babeneta nasabak mampu boleh. Jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh. Ia ko baine misi balakai mampu boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu lakai ta patama. Aja na bainewe. Kecuali istri bernasar. Maka da baine ko apo bi PNS dia na marigaga. Lakainna tasuro tama na pacio ibenena. Iya, tapahan ya. Maka dananya pula di iya cocok ni namui ko mapula di tata toko baine demo cajilah kai. Iya, jadi yana tunang katau pandai ta maka da karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda aja nata pertama lakai pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir maga hukumna karoba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. Dena wadia karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Iya. Tapahan nih. Demo patapahan nih. Iya. Ya jajalalon tomate tatakarobang. Apa iya tuh ko tomatewe makaroba sapingi mi ati akarobatan ya tomatewe. Tapahan nih kah? Demo patapahan. Bicara taulisa walengi ya he.
Jadi sapi miti ya karobat tanya tau mate. Pak angkat tu tau maka rawat di ya karobat tau mate. Dia nak di angkat tu menrek ko Facebook pak. Yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tau maleco-leco ada noki ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi ni ya karobat tanya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tu mega bita ko Facebook ko melo ini maka robat mu ba mana? Pada mi rosere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamanan na yan Pak Dopo ta. Nasang dena sah tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dena sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni wita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima dak ko tanne aja dina koro katana jadi yero ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia kaji mubak kamai ma to ko Facebook dan kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame masa pingin ati ya karobat tanya tau matewe ta pahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia kau pangulut manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoi pak akibu memang nije wasiat. Akibu aki. Ia kau makaroba kita li anak tanah dape kokohe. Kau boleh mate-mateku nak baca sangat dia. Nadapi waktu akaroban nang kamodi mu masage na akarobang. Ia kau pura ni tapau ia tu. Dena karobangi, dena mari gagah. Ia pe kona karobangi diterima selamanya. Nah sebab pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan ni. Iya tapodang anak tamakoro. Aja mau tak kadawa sama nabato melo mate. Nah kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabi tamaka antara 60 70 tahun nang kana okon dapin na pulo na tau kapa umuruna. Kato nama liwa ngangata memang ni. Tapi itulah kalau mau dena kada mato pinale na tuo mo. Para tau malai kaluku nalati cat di nalati malolo nalati taruan cuma ye di matoi ci di manita taja dia na mungkin mate maloloi pasti mate matoki jaja na Pak Mega to mato to likido salamu pa ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah apa dia tu nak kada matote nalau de namo tu malolo nalato kemudian wasiat kang yona maka kau nak tahu wasiat kang yana ta tapodangnya nak ta dena wading layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana dena wadialah ini punne patamanya sanero asidah kamanang sedekah itu tapi ia ko asatta tapatama tapi tania kangi apalan nero karobata loko tau matewe waditala sepertiga tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namo gang kasih tahu wat dito. Nareko bagiata mo. Ya mi kutanya bagiata tak bagiangi. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang ngata mana sanyama. Dena lat biar lata. Napa ni sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balu Wadi na balu pa. Maka macigaw to yan. Wali dagi karo balaw balu ko pa balu basa. Di na marigaga. Napura ni tasidakang. Di na marigaga. Aja gimana gorang ko pura ni talen. Di na wadi tatoro. Iya. Boleh. Iya mi ko idi melo balu di na wading. Termasuk balulan na tu. Di na wading balu balulan na dagi karobay. Balulan na sapi karobay. Bembe karobay. Talamai. Sunnahnya, tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni, de apa ni lemah ustaz, apa mereka tahu pakai gunai, kata pandita makala, wedding, yang pati tanai ko balu, ia ko tahu mak jamai na lele na may balu lele mani bawah, yang pati tanai ko tahu makarobat tama balu, kepala bayi, tapi ia ko ia materai pendapat na tahu pandita, aja mau balu apa ia tu bulu-bulu na tama hitung pahala, aja na mau balu, ia tu bulu-bulu dagi anu nagasana, balulan na, ilemah itu. Tapi dia nagata na baluman ito makoko to.
Iya, bisa lalu ahayale karoko aga sana, karoko balulang. Anang kakaroko itu 63 meter nang kalingato temer ay law dak ya wan rima ko itu. Jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakai po Allah taala melo dampang ka kama bicaraku makassara na tersinggung tadam pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua telu diamalkan tuh. Itu terutama karo baye Pak tagang kuliah nyanyi ki penutup walingi komeki mala baraka iya kona palinda nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu iya tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuin napasa na tapalay gere na pamasu ya tu ya manironola bakas gere de nak bau dagingnya tu de topa tu na melo malango de na masih jamawari tu kona nasi tau ya tu yang kedua aja tatete icapa bangkung aja tatete i bangku tanro na sapingi aja tu tagatang iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba-jamba tu tau iko nanre ya tu karena sarapnya itu petui napa rusak. Iya. Oke itu nuna tuh dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makar we pureman reta pasiputa watan nama padi nakada keracuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko nata itu pura gina tete basi tu tanru nah sebab si betu ya tuh. Itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di ya upasan hati-hati ki di paripung ya. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.